So good to be in the house of the Lord. Malo tato whawoken tato series there ile tusa Roma lunam tau lua, Romans chapter 2, Unashamed of the gospel of Jesus Christ. Tayao san tato faitawina faipo mua fanata me faipo lima nepo ya. Tato faito fatasi me faipo yono se yo faipo sulu famamole now. 6 to 10, we're going to look at the rest of this portion of Romans chapter 2. Hallelujah. Romans chapter 2, Romans chapter 2, verses 6 through 10. Failo molo tusi bala mai ia le tua. Nei tato faito fatasi fa mole. Mata mai fa io no ia fa mata mai fa school. Ai tau ia. God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentile. But glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile. O se utalo tato lauma nepo e taui e le atua e tagata taitasi e tusa ma latou ngawena. E taui e le atua e tagata taitasi e tusa ma latou ngawena. God will render to each person according to his deeds. Tato telo taimio meleo te fa malose a tato ekalesia o taimio fono talo o taimio raun tuspaia o la wa ule fa malose to fa malose to fo ia to nepo. Awul tato popole fua ile savalinga fale nganga listanata. Ai baba ai fua oi ya oi. Langa e tau ele tua oi malo au nanga le tua. Langa ke ua avea le vai listanaka nga e vai ko fua oi. Ai baba ai ya oi run your own race, run your own lane, because that person's not going to reward you. It is God who will render each person according to how they serve the Lord. Amen. It still follows with the morning message. I will tato famasino atu leistangata. I will tusi lima. Langai mai mautato taimi leisemetato mawai. I will lava le tua le famasino matangata. Paule mea ia baba ai oi ate oi po le lei oi po e au na mal fa maoni le tua na mal upunga Yesu e fa atu tangata o alwatu le langi le au na ya. Le lei male fa maoni. Si o tangata ngalue and then that's why I encourage you, don't worry about the other person. Yes, there's time to encourage them. Ele aluatulo yelo tina polo tama polo faife au ele aluatu sei se tu mo oi e tu wa oi lumo le tu e tali fo ya oi le tu. And so we need to be careful because we have that mentality. You can't hide behind your parents' faith. You cannot hide behind your pastor's faith. You cannot hide behind your church's faith. You will be responsible to stand before God and answer God on the day of judgment. Amen.
Nā le whamea, e tai tō tasi, le tai whamea, o le na te tuina atu le taui tai tasi I tangata. Le ringa la a o atu tātou le langi e le tō Yeise Midway, e le tō Yeise Assembly of God. E le tō Yeise papakiso po se me kisi e le ko yei mea ngā o oe ai tū luma o le atua e tali le whamsinonga le atua. Mea nanga te whātua te o e whaafitai le atua stato e kālesia. Whaafitai fu e whaapototonga le atua. Ai a whai e le atua tualo whaamaoni ia Yesu ke riso o le ona le kālesia e mai mautaki. Mea nanga whātua e leo se tapua inga. Don't come because of the church name. Don't come because of the assemblies of God. Come because of Jesus Christ, because Jesus is the owner of the church. And e a whaamaoni la o ia Yesu e te tū I luma malo mauti noa. E le ise mea ke popole iai aise alanga lewa e loa. I le taimi lea sa atu ina atu ia te oe mau I le lalolangi. Awange ngalo ia te oe o le taimi o le ise mea tāua. Time is very precious. And how you use it, that's what God is going to judge, how you stewarded your time on earth. So make sure le kaimi lea langa lewa tātou I loa le hao o ingo le upo le atua, e pupu masasa le soifuanga le lo tātou iai. Mea lana, whamei lo whaisalamo, ia whao ngā tatau lo taimi. Ai awale mai mau I mea le au ngā le nei lau langi. Le whai mai tu se pēteo, ia whao ngā le taimi aisia, langa leo tātou iai taimi o pua ngā. Taimi e te le lea mio le anga. Ai whai mai ia whao ngā le nei taimi, ia whao ngā tatau le taimi aisia, o whai tuto ato e whio mai Yesu. Me ora whai atu te leo taimi, aua lava nei tātou mawhau o lau umi le lotu, o le mauti nua fo ina o lau whaotanga, le ai. Tasi lawa le awale mawai o le whaotanga, ua na o Yesu Keriso. So I encourage you today, again, work hard, serve hard, and be faithful to God. Ai whamaoni le tua. Le whamena apostolo Paulo o te lenga lua ina ia whamari ina ise tangata. O te lenga lua o te tonga whai whaafia kanaka e whamea. Tasi lava ia le atua leo te whimna e whaafia ma whamari ina wa na o le atua soifua. And so when you serve, don't serve to please man. Don't do things because you want people's acknowledgement and people's praise. What good is that praise? It's just one phrase that'll make you feel good for one day. But the eternity that matters is when you went and go up to heaven and you stand before God and God says, "Thy good and faithful servant, Amen. Enter into your place of rest." Se mea a matangai le umi o lo iai le loku ai an wako e whamele atua. Alwese ma o te nei loe. Mea nana te whai ja toi tātou kālesi I tātou whai tete a ole wawa ai fo leis tangata. Wawa ai ia o e pole mea o e whamaoni le tua. Ai wa longo foi kupo le tua na whamele atala Yesu. Whamele tō tele o la tō ele wala au atu Yesu e na mātou whai a wāwenga I lo suafa. Na mātou le lei o le whenga lo suhai le kālesi. Mātou foi le tatalo le wharesei o le tai. E tai lua le whenga lo suhai le vai aso. O te tatalo, o te anapongi, o te whaamaoni a te o te le tusa pe o le tangata i angasala a me o le anga, ai ka whewhea waku langi e le whaamaoni Yesu, e whai atu Yesu, alu e se mao o te le loi. Po le ala le lei o tatou wala au so o ia Yesu, ma tatou o e whai wawenga, po le lei fo le whaunga e la aunga ina upo le atua, ai au noma Yesu I lo o langa. E le mua o e whaotanga. Because anybody can preach this. Anybody can read this and study and do this. But what matters is your personal relationship with Jesus. If you don't have a relationship with Jesus, I'm telling you right now, you have no place in the kingdom of God. Ale aiso maftanga whapitoma Yesu. O e paua mele whaatantani ia te o le tō sā le atua. Ia mase oli leo whai mo tangata umai le tantonu le atua. Mea nana te whaamalo se tuai o tele o taimi le whai atua. I tato e kālesia ma amu ia tātou. Tele o taimi whaalongonongo I upo le atua. E aonga tuspa ia, tele o awa noa. E mau e tātou te o mai e whaitau e le upo ma tufa e upo le atua. Le foi e tofu ma tātou ma tuspa ia e ke le kau whaakali le asa. A la sa mafua ma whainga e piki lunga lo kuspa ia ma whaitau. Al whaalawe lawe e manatu whaatau haa tātou upo lea. O whaasile e tātou ia le pisi mea lea o ngā le nenga langi. A o ngano e a whionga pa ia lea lo ia le upo le ola mo tātou. Mea lana o te whamanosi a te oe wawa ailo taimi whapitoa. Watch your spiritual relationship because we know that one day God is going to judge you according to that relationship. That's why he says, depart from me for I don't know you.
The know there is key in this. He doesn't know you, meaning you can know God surfacely with head knowledge, but if you don't have a deep relationship with God, He doesn't know you. Mela ia fata ua lo I loa le tua e le leifo le sawa le tua fetala ia to o te loa oi a le anga fa pe an wese o te le loa oi. Ai sea a lenga o loku o le fai o suai o le number 1 na o le giving le anga sa e le misi le loku o ke kakalo o ke anu le anga kuspa ia fa mai le kua e ui lavo mea umanga ai le iaiso mafutanga ma. Si aungi e pisi vale ka ko I mea le loku lea ai ngalo ele tato mafutanga whakitoma Yesu. Men I tell you, if I know so of I to so, but you know what? We need to be reminded all the time. Say amen. You know, I le tala ya Maria Mareta fala me lave ngai to lua le. Ua pisi tele Mareta I mea le neolanga. I ku ye la le me sili o na taua o le nofo I vai o Yesu. Nang ole no I vai Yesu le ua filifini e Maria le me sili o na taua o le fia ngawea e fia ngao ia mause mafutanga malona masia. Mause mafutanga ma Yesu Kiriso. Mela na ia fata aua ia te oilo mafutanga whapitoa. Peo le tele o tenge au te foi o lo mafutanga whapitoa ma Yesu. E le tutusa malo au nanga I le atua yaso sa, ma le aso lulu, ma le aso na. This is corporate setting. This is corporate worship. But your personal relationship, mena fa me Yesu, su ele le potu harunga nga awane I loa tangata lati talo mafuta ma Yesu. That is your personal relationship with God. And in that time, God begins to fill you. Mena fa me tala Yesu, o Yesu tangata o le fata ita inga sili le tono tuspa ia, fa me o taia o uma e hala usu, Yesu ese mea se look for a wilderness, look for a place where he can be by himself so that he can pray and spend time with God. Then I may learn now, so fa'afenga e whai ngai mea, fa'afenga e whai wawenga, fa'afenga e Lord fingalo le atua, fa me Yesu, o lo mafutanga whakitua ma le atua. Langa e le whai e hause mea, se longo o wawa ai atua whai e le atua. I will not do anything unless God is moving. But the question, how does he know God is moving? His personal time with God. See, you want to know what God is doing in your life, what His will is for your life, spend time with Him. Ole umi o lo mafutanga ma le atua, o le tele fo inga o le sasaa mai o whaamamuianga o le atua, ai meise lo na whaasino manga, ai meise lo na fina ngalo o oi. God has a purpose for you. He has that will. But again, like Jesus said, I cannot do anything until my Father is doing it. How does He know? Because He has a relationship with the Father. Nea nana o te whaamalusi a te oi, wa mai lo mafutanga whapitua ma Yesu. Ese fo I taimile whape, kiwe whape, por mea kaulia taimile wala awila a inga e whaile a fiafi. No, ese fo inga. That's different. O le mafutanga whapitua, na o oea. Na o oea ma Yesu. Le taimi e te whapea tua I le lauto o rua, ia, ka kele kalamoa le siku la rea. I say, it's a personal time. You need to be really, again, if you're really serious about God's will and His work, then you need to be serious about protecting your personal time with Jesus. Amen. And I emphasize that because, again, we're looking at this. God will render to each person according to his deed. Le meia, taui le atua ia tagata taitasi e tusa ma latou galuega. Tele lao taimia tātou talanoa ia mawale e se sengo mele mua e le whaolaina tātou o nao ngā wenga lei. Ia ki li an mea lea. We are not saved by our good works. No matter how good you are, no matter what good things you do, you can keep all of the laws inside out, but even that you will not be saved. E tasi la remea mawe tātou whaolatanga o lo whaatua ia Yesu Kiriso. Now, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will have everlasting life. So we know that when it comes to salvation, your good works cannot save you. Say amen? Amen. Is everybody following? Ele whaolaina tātou I tātou ngā wenga lei pero whai atu langa iei teme whamsino ele atua o le mea mua e whiwa ai ele atua mua pēna e whaatua tua ia Yesu. Ye kako oso mua e whai ngā wenga lei ai ngā loelo whaatua tua ia Yesu. E le mawhai e o ngā wenga lei o na whaolaina oi o na o lo whaatua tua ia Yesu. A o lo le teme whaatua tua lo tātou ia Yesu o na soso ai le malea ngā wenga lei. Does that make sense?
Okay, so good works doesn't save you. You believe in Jesus, and once you are saved, now anyone who believes in him, good works should be the automatic product of your life. Ai pole alo fai mai ke whakua ya Yesu, ai ke le whaiangi o ngā ruenga le lei. Whawhialanga e alu aku langi e whapea mai le atua le au auna le le hia mara whamaoni, ai le ai maso mea whai langa. E le whika hui. Wālanga ngā whai le atua le whamtaranga le au auna le lei mara whamaoni, ai sia langa le taimi na whatua tua ya Yesu, ngā au auna le lei ai loa, ngā au auna whamaoni le tua. Nang tangata mo suia lo no langa o le to ma fau ia te ia pe o fai atu tai au e le ngata o Yesu o tato faula a o Yesu fo o tato oni le winga fa punga nga e le to pule o ia oe ai pule Yesu le o fai mali ia te oe ai te o te me ave se tato fa pe le aina o lava Yesu e fai ma tato faula a me o mai e pule a e se nanga atalia lo Yesu e fai mali faula e le ko pule oe ai pule Yesu ke riso. If you love Jesus, then you are to obey his commands. And so again, good works is something that is necessary for the glory of God. Amen? I know for la e te tom fai famatala to e lua fam sinonga. O le fam sinonga mua le masangi tau le tusia falinga. Falinga lo na tau per lua sfulu a. Pai o pesuma tasi skuma lima fame na o iloa foi le no fali te le e sina the great white throne ai fa longo lai le great white throne le o fam sinonga le mo tangata o ma e le itali tonu ya Yesu tangata o ma le e ui na fa ali mai le tua na fa linga e ui na fa longo le upo le tua mantua tau mo ai lato te e pel fina ngalo le tua e o le fam sinonga na le mo lato tangata ele ita tonu ile tua au le isi fam sinonga o fam sinonga la le fame o fam sinonga a Yesu ke riso le foi mo tu se Roma o fam sinonga la Yesu ke riso e fam sino ai lona e kalesia e tusa malato nga wenga sa faye lana tusa la o le se sengol mele o fam sinonga Yesu le kalesia e leto e fesilingia lo fa utanga au le mesu e Yesu taimi lea pe fa fea ya ngā ruenga ngā whai le lalani. That's why God calls us to be stewards. We are to be good stewards of what he has given us. O mea foi leo wha mea alofa ina i le tua le ekalesia. O le au ngao mea alofa ese e au mai e fausia ai lona ekalesia. Fausia ai lona malo mai e tele ni anganga i man malo ina moi. Ai leo le au mai le mea alofa e ngofo ai. O e mantua le tala le i le aluatu o tangata ai tu fatu ya ta leni ta tasi leisi to lua leisi ai lima leisi ai mo tato ngala nama wa alu le lima fa maoni to e mau leisi lima alu atu ia le lua fa maoni mau leisi lua e fa mea tala le i tangata le na mau tas leisi me fa mea ona ngai hua e fa mea o fefe fa ma get excuse mo me o kangaka le fa maoni le tua kangaka e paie ele mana o mien tanga tfa penga nga fa longo le pengi fa ya ko lo ma kai au mai na si nga au mai mal ka le nga ave o kamale fa mau ai ave kamale la fo ko depart from me you evil one because you are not faithful in what God has given you. You all have a gift, church. To fu umata to man me alofa na man upunga tu staia wa fa me alofa ina o to molea molfina ngalo le tu awala tato te nofo i me alofa ia o te tonu ia ili stangata ia ile me alofa le fa malolo ingoma ia ili stangata lo ia le me alofa o le faiva venga la me umale mo tu se cornito ese me alofa but you know the problem is a lot of us are like the first guy, we're just sitting on that gift, but we need to bring up that gift, cultivate that gift. Why? Not so that you can bring glory to yourself, but so you can edify and build the church of Jesus Christ. Na me elis kanga kai fa ngala me alo fa ai fa ngase e fa ngai ia ma wai lunga vinga ai le mos vinga le tua bena e va ai ai o la banga ia masangi o male lo ko so le lo ko aru le si lo e le mau ku se lo ko kasilanga ya le ka su e no vinga le ka su e se me fainga fa ali ai langa i loa fa ali ai langa poto fa ali ai langa me alo fa ai ngalo ya te ia o le poto mai le tua o le me alo fa mai le tua ana le se no le tua e le mau fu e le ola
We are all created by God, and what God gives us is to be used for His glory and honor. And we need to be careful how we spend it. Be careful how you use it. Whatever God has blessed you with, use it wisely. Say amen. Mela baba aya tu foi le tele onisi o tatou whanau e maua le tā lengi le lei a baba aya tu lo le sauso i aso sa ai le ise popongi ke eo whaalonga kulo ka mai oi ba. And you hear that. They go to bars, they go to other places, they sing and they play there. Aloha mai maua ka ling aise alanga lau avise se o le ka lengi nga fuai le atua e au mai ave vi inga le atua ai lau alo e suka e on kupe. Kamal mole le ka le sia e le au mangi ka lengi le atua mang mea lofa le atua e su e nga ko kupe. You know, it was not for our glory. Everything that God has given you and me is for the glory of God. I wonder in ngalo ya to elanga elis tanga te sa ba for me o lau tupe o lau tabale o lau fale se se ele o mea uma mai le tua me langa au e mangaku e fa pe langa ho le ngalue ya awai ku aku le ola ya te ore ya langa ho le afu ya o le malosi fo I fe me sa o malos. It comes from God. That's why we should never as a church say, this is mine, this is mine. No, nothing is ours. Everything is God's. Amen. It's God. Everything belongs to God. And you should change your mindset. Change. Yesui mena fa me awani tato wa mi fa tasi pe lalana. Ia fa forcia ia fa fo wina ia tato ma fo fo. It says, do not be conformed to the world, but be transformed in our mindset, right? The way that we think, so that we can be aligned to know and see God's good and pleasing will. But do you know why we don't see a good and pleasing will? Because our minds are still not transformed. You know, when you start to be transformed by the Word of God, we sau sau ele kau fosi o vivi ele kau fosi o sau ya so uma au e sau man fia aisia na we ele ko ma fa fa tasi man lan au e ma fa tasi man le tua malona fina ngalo. So I encourage you, church. Let's say me tato te fa vai vai ya say amen. Au le taimi tato te tu mau wai fa tu tua tato fa malo losi la ngai ye le taimi tau ya le tua o e tusa malona lo mo ia say amen. Whaftai atu ia o tō uma, tō tele o tātou e kāle sia wawa ai atu I tō ngā wenga lei, o te whimnau e whaelo atu I atu e leise magia I atea. A lau ta talo I le atua pule te tele, le atua e ona manuia uma, ia le lingi whaua mai ona whamanuianga I lunga le kāle sia, langa o ia le whamei, e taui le tangata e tusa malona au nanga I le atua. Mea lana au te pule fua, a ngā lue whamahongi oe, ai baba ai ko ko le fa maungi lo so ka kalo ia ai o ke ika fua ai fa maungi ha oe la le sau lo so vai ngai mai se ko ia ke oe o le tua le sa ko oe la nga fa o ke fa vai ia fa malosi ama fa mauni oe pe ko kumu pe lai ki kama ka yo mai fa maungi ha oe la nga le lo so I fua le tua o le tua fo yo lo sila mai tato au. So I encourage you tonight, church, don't worry. Ole popole foi le baba ai atu foi o kaule ngi si ngai po. Na ka popole fua. Ole so fua le atu. Ole foi maka le atu ia ka ko uma le nga o mai sa unga ngai afi me nga ki fa ko ai. Fa maong ya oe la ngai ai tane tau ia le atu o le uma. Maong. Au ka ko popole fua. O ke le popole fua. Anga fa pe nga maua angel mata avale ngofu I e alu wale la. Hallelujah. Au le popole fua langa o lo soi fua le atu. O te le finga o langa I tangata fukua fa maonia I o kumu. E ka ko fa ikeke ko ko inga fa maoni nga. Se longa o kumu pe ka o foi se meo se pulenga. Ia va ai ku le o le o so mai ke o so mai ko fa ko. See, I want to encourage you now. Let me be careful. Still pray for them. Alofa pe ia. A wole ika ia. A mele tam fa ia tu ai. Ia fa ba losia o ia fa maonia o ia langa ia le tai le tau ia le tu o le tau ia le tu o say amen.
And I've had to, I love it. When you start to, I'm telling you, it's set free and it oil. It's out look by the oil. And I'm like, it's not like it's a kia, le loku, I left him off at Manusia. I will get Popolike, loku, Langa Yale Kane Boo and Himoletua. And I'm like, if I sound looking on Maple, set yourself free. Stop worrying about them. Just worry about you and God. If you're good with God, praise God. Because when eternity comes, you're ready to enter into heaven. And you're ready to hear those words, thy good and faithful servant. Amen. Welcome to your rest. Amen. Because you know as well that those people won't hear those words. Say amen. Because if they're not good and faithful, and look, it's not about competition or anything. Like I said, just run your race. Amen. Whatever God has put before you, just be faithful. O fia la mea ngai ke ia e fa maoni ai say amen. O fini mangaku e fa ka wa mea ngai ke ia e isi mea lo fa pe mangaku fa ka wa is na ka no don't. Every good gift from God, all of it brings glory to God. So if you're doing a small thing and you're not here in the spotlight, wherever you're serving, serve faithfully. Serve faithfully. Amen. Even if nobody says thank you to you, serve faithfully. Even if no one is looking, serve faithfully. I always say, I say, see, you touch of Mao Nilangaya, Langay Kako make on 5 years. 5 years. Only 2 hours. Mai foi kangaka o mai a wake popole fua ai al pe mi fam singwa le tola to ai baba ai ya oi fa mao ya oi langa ya o lo fa mao le to le fa putu ya o fa man yama al kangaka le fa mao le ngako fai ka oi la fa putu le to sa le to si ye tato I loha me na fa to a o le popole fu ai tatalo le to se le to so so ani ye fa mao amen. Look at where you're at. Just pray for them, but keep moving. Don't focus. Don't spend time there because sometimes even that negativity will pull you down. So be careful. Our lavalo tutu mamau e tatalo me aka yai ya alwa o ye le yai o say amen. Because God is faithful. Amen. Nothing is hidden from the sight of God. Me ana fa me taui le tagata ala kila mai le verse le o tamu fai le o mana tatu no verse 7 for me e tu ina tu foi le ola fa vau I tu mau. We vai lupuna I tu mau pea I ngā luenga lele. Le winga lo pule tu mau le kasi se aso lua se aso pe lua foi ma singa fai ngā luenga lele ai o malole ko I me fai. Femelo pule tu mau. O tu mau le winga fai so. Mo I lava o le savalinga le tanto ye lunga la lo le savalinga ai tu mau pe ngā luenga lele. Pole ale ke le fa fika o le tu lai mai e tu mau pe ngā luenga lele. Pole ale ma ngai foi le flow, pole a foi lo wika mai I meo lo tupetore le kalesia e tu maua o ngā luenga lele. E tu maua tagata le. In that English verse I love it because it says this, to those who by persistence, that word there persistence means consistently, continually doing the same thing over and over. To those who are persistent in doing good works, He will give them eternal life. Me tangata tu mau bea I ngā luenga lelei, ua latou sa ili ai le vi inga ma le mamalu ma le lei uvale, o leo lo tu ai leola e whaavavau. He gives them eternal life. And so that's the key that I want to encourage with you tonight, church. I tatou tu mau I ngā luenga lelei. E whai mo fia kai me saunga le mua I mea uma. Ai aolo kai no so ai le vasa. E olo kai no ke le ai mea kula I mai kong le kalesia o ke le saunga mea ke le me fai o ka le kupe ko ngi ai le mo ke ki mai si mea o ke le mai me fai le kalesia I ke le o popo ngam fa fita le fa me kuspe I tu mau bea I tau fi mau bea o le ala ke le me kula I fa ma lo si bea
ye fina finau be ngā renga le. Aua e te whaavai ai aisia e te patau lai a Yesu Keriso o ia le e wha atotoa ina le tatou whatotua. Keep your eyes on Jesus, church. I want to give kilo full au kafa ai baba ai ya o ya Yesu. Langa pe on tatou faitau o Yesu e tau ina o ia le e whamanuia ya te oe. He is the one who will reward you. So mea na aule baba ai folo o tafa ai e te patau lai ya Yesu. Jesus is the one who is the author and the finisher of our faith. And I love that he's the author, meaning that without him we have no faith. But he's the author of the faith, authorized it to become so that he is also the one that would complete our faith. In other words, there's a journey of our faith to grow. And we do that by what? Holding on to the hand of the mighty God. Ye fina finau i ngā ruenga le. Ye wawa ai pea ya Yesu. Awal wawa ai fuano o tafa. Wawa ai ya o ya Yesu. Midway, wawa ai ya o ya Yesu. Langa o Yesu le ono manbia o Yesu foi ono le kalesia. Say amen. And I encourage you, keep on working. I love this verse. Jeremiah 17 verse 10, it says, O hao Yehova o le su esu e loto. O le tofo I manatu ina ia tu ina atu I tagata taitasi e tusa mauna ala e tusa foi malefua o ana ami. We whanonga iai. O Yehova e ona mea umai e le whamsinonga o le taimi e te tua e luma. God is the one who will reward you and judge you accordingly. Amen. And in this last verse that I want to close with, o le upu muli leo te whiu whamalose tua ia te oe. Kalatia lonam ta opo e ono whai opo fitu se o ne whai opo hima. Fa mei aua nei whaseseina o tau. E le ulangia le atua. Aua o le mea e lulu ina I le tangata. O le mea lava lea e sele ina mai e ia. Fa mei lo nisi uku. O se lulu I la tino. E sele mai e ia e la tino le mea pala. A o se lulu I la le anganga. E sele mai e ia le la le anganga o le ola e whakapapa. Ai whai meilo whai upo iwa leo te whia whamalose tua ia te oe neipo. Aua nei tātou whaapalapala I le a mio le lei. Aua o na pō e ta tauai tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le wha vai. Me whaalonga le upo ala postola Paulo. Aua tātou te whaapalapala I le a mio le lei. Se isi whaupunga, aua e te whaapalapala I o ngā ruenga le lei. Ia e tū maupea. Ia e ono sai pea, e iai le taimi e whamanuia le atua ia te oe. Kusa lava pe ke wawa ai aku le iska ngaka pe o sao o manguia, ka ofi pea oe, tu mau pea oe, e iai le taimi e whamanuia le atua ia te oe. Ao lo fi manga o fua I mea alofa iska ngaka, ma manguia iska ngaka, ia ele se mea mawai. Ai wawa ai ia oe, ma wawa ai ia Yesu. Jesus is the one who will award you accordingly. Say amen. Amen. Now to famalo se tu tato I kalesia. E a peona tamwhai atu nepo o le atua e whamasino ina tātou. E taui e le atua I a tagata taitasi e tusa malato ngā luenga. O le whamalosi nepo Midway, whamalosi. Amen. Whamalosi pea. Amen. A ua tātou whawaiwai. A ua tātou whapalapala I le amio le lei. Awa ona po e te tau wai, tātou te sele mai ai, ka a whai tātou te le wha vai. Don't give up, church. No matter where you are, if you're hanging by the last string, I want to encourage you, don't give up. Hold on tight. Because in due time, you will reap what you have been sowing for the many years that you have been sowing. If you've been waiting, continue to wait. Trust God. Say amen. Whai wa uminga e whaatantani o te whamalosi le ia te oe, tu mau pea. Whamalosi pea. Au le whaavai. Awa iai le taimi e tau nupu a ia le forforanga le tua. Awa o tātou whai tau foi e whaamao ni a le tua I ona forforanga. E vai tangata, e ai foi taimi e le sao ma le tonu, ai e le tua e le whaamao ni a le tua. God is faithful. And God wants to bless you. That's why I say, serve and serve God wholeheartedly. Don't serve to please man,
but serve to please God in heaven. Say amen. Kama mia mai le atua le tatou sauninga nei a fiafi le sofa Yesu. Amen.